aba bagira ngo bimwe ahabigenderwa bya DEC tera basize kubikoratira nko kushanga bine okwereza chairman w'umurka wa NRM sente zabo abatija mu nkiko kana babire barho bagira ngo sente zabo tubarazitungire bakapetera sente za NRM z'iciko mu abantu kaga nabashaka tubakireho bakugesa mu baza kutereza sente banyuma yo kutandika kuzigaba bahagira mu maza kwereza abantu 30 abandi 3 ngo tubara haristi bija babuhura bwanyuma bo kuba organization terabire nungi bakamanyisa abantu mu short notice konka hina biziro nabo babuzira kufune sente kandi guidelines za kigamba je zasayiningirwe se general secretary tadongo umuntu yaba taruho sente bazihereze village chairman azamutwara yewoni ngetumbuye tukwana sente n'abantu banje b'kwebembera habakasimuka president Museveni akiya turetire akasimuka kakaza kwatwa abantu kagana bashatu niyo mushero yanje akwata abantu 35 mwene mbuza balance ekaribu Chairman wa NRM Mugombora ya Kashongi omurkiruhura Dr Samuel Kiroha nagira ngo ubucyaro kikaba nikiza kurugamo abantu nkagana bashatu abari kuza kutunga sente konka nagira ngo sente zirabasize okubahikaje Rusere keshire kugira mu abantu nkagana bashatu cyo kwija kwereza abantu 10,058 cyane masango wabazamo umutwaro ubu ntiyagashe mutunga ezo miliyoni 4 n'emitwaro 58 kuzana katkara abatungire twarashikize miliyoni 5 kikumasa miliyoni 15 n'izindi n'iyari 16 abo sente zikagaragaye mukatima kuzirazagaritire umurukiko ndorumwe abantu bahakanise byarugamo kandi bayereka kwabasa kuba hariho entaro hagati y'akakiko ka DEC aka district sente zo kabogoza timu atubagendera guidelines atumanya babishobe kashika waburu hamwenci wiciriza bizubensho bizito portaro rwatandikiraho konka abantu akasente kabo bakafutunga naba nimpabura abebembeze DEC yarigireho n'agency bareke kupingana bakatweta amuka abaye baro bazitwara sinzi umutwaro kandi abaye bataro esente zibazitira chairperson n'uyaziteye namwe y'ukanda kuga chairperson akazireta ya leta zobu ya leta n'izabandi nabwo ikitwe sente za NRM ko twasitunga twe umuringo ngo gumwe orukurire by'amahurure aha DEC ensia ya district ya Kiruhura umucyara Jennifer Rukundo nagira ngo sente zo buryomwe ori hakakiko ka NRM aha cyaro akatungo mutwaro gumwe nko kucyakubire kiri konka ba chairman ba NRM bakakoza kagishaka bakorenshobi barunda n'abantu abatari bahakakiko niko kwija kubahereza sentezi kandi cyabire kiri yenshobi ine target yo kuvugana abantu 5 na 4 konka surprisingly akari abantu nkarushanje n'umusho andi abantu ba NRM tukatakikiriza ngo bagendera abantu abo tukareba ngo twagira iki twabaho bona batungaho bataha Ogu ayongere yagira ngo abembezi ba DEC bahumwire bareke kubateranisa n'abantu ba burijo hamwe n'abakuhagira NRM ari kugira ngo no bwakare sente zo zikaba zija konko umuntu wazo akabatazitunga sente zikazitahana zije konka zitakashikagahamirika mbwenu DEC ensi yake zikizahamurka ahi bakubiyene bagisima kandi bagirwanisa zikumanyo bacamana zikaba ziriho bazikazitaro aha nuna mwana ni isima DEC ya NRM hategisha iro cyurura district yakozera mu murungi ite tware ebisitwire nukoresha takarebire gasha kwa Kanare Mensa habwa tayari West ho muri Kiruhura